reka twongere tugusuze kandi twifurize kumererwa neza nshuti mukunzi wa Darwin Sports Zone. Twizere ko umeze neza, twizere ko aho uri hose uri amahoro n'ukomeje kugenda neza cyane gatanu kuri gatanu. Nge rero uri kugusuza ni Darwin, mbaje kugenda ngugeza amakuru y'imikino menshi cyane abaragenda avugwa hirya no hino ku mugane Burayi, ku mugane wa Afrika, mu isi ya sport muri rusange. Tubona byinshi abagenda bivuga hari i Burayi nyine byiganje mu makuru y'imikino menshi cyane abaragenda avugwa hirya no hino ku mugane Burayi, ku mugane Afrika, ndetse tubabwira byinshi cyane bagezweho muri ano masaha, ndetse tukabagezaho byinshi cyane ubutamenye biragenda bibera hariya i Burayi. Ndetse tuje kuganira byinshi cyane birimo baravugwa muri transfer news muri aka kanya. Mu ikipe ya Chelsea the Blues hari amakuru menshi cyane ya za transfer, mu ikipe ya Manchester United nuko naho harimo amakuru menshi cyane ya za transfer, ndetse Arsenal ikipe ikomeye cyane ya Liverpool the Cops, ariko byibare ko ikipe ya Arsenal nayo harimo amakuru menshi cyane agomba kuba twinjiza muri kuno kwezi kwa karindwi. Nizere ko muri tayari, nizere ko mwiteguye neza cyane, mbabwira ngo abafana b'amakipe ngiye mvuga by'umwihariko mwe mutera gate muze mwumve ibiri mu makipe yanyu, mwumve ibirimo biragenda bivuga ku bakinyi mushaka gusinyisha mu makipe yanyu, ndetse abantu bose bagenda bamenya byinshi, ariko ibyo tugiye kubabwira byo biri special ko dore ko tugiye kurebera hamwe iby'amakipe yanyu arimo muri ino miss kabisa. Nizere ko mumeze neza cyane kandi muri tayari, ndetse kuri tariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 nizere ko rero mumeze neza cyane, nizere ko muri tayari, nizere ko mwiteguye kugenda mutwumva neza cyane. Reka rero dutangirira mu ikipe ya Chelsea the Blues, dutangire ku mugabo ukomeye cyane ikipe ya Chelsea the Blues irimo iragenda ishaka dore ko itari kuryama, itari gusinzira, ndetse itabonye n'umugabo rero ukina kuri wing y'ikipe ikomeye cyane ya Borussia Dortmund. Murumva cyane dore ko bamwita Jeremy Boateng, akinira ikipe ya Borussia Dortmund muri Bundesliga, ndetse n'umugabo ufite imyaka 21 y'amavuko. Ndavuga ko ari umugabo ariko mu myaka n'umwana, dore ko ibikorwa akora mu kibuga byo bimugira umugabo. Imyaka rero ni imyaka 20 yishyira 21, dore ko yavuze kwezi kwa munani ku itariki 8 2004, ndetse avukira muri United Kingdoms, ndetse akina mu ikipe ya Leeds. Yaje kuvamo rero ajya mu ikipe ikomeye cyane ya Borussia Dortmund, akina kuri forward cyangwa agakina kuri wing. Ebona ko rwose ikipe ya Chelsea the Blues ati turamushaka. Nationality ye rero ni ikipe ya Abongereza, ndetse akaba nyine ari umugabo uvuka mu gihugu cy'Abongereza nk'uko nabikubwiraga, ndetse akaba ahagaze metero 1 na santimetero 75. Chelsea the Blues ati turamushaka neza cyane, ati ni umugabo ufite statistique nke muri Bundesliga mu ikipe ya Borussia Dortmund. Zishize akina imikino 32 muri Bundesliga, atsindamo ibitego 8, atanga assist zigera kuri 3. Urumva ko atari bibi, urumva ko byibuze yagize uruhare mu bitego 11 kugira ngo bitsindwe, ndetse abona amakarita 4 y'umuhondo muri Bundesliga. Ikipe ya Chelsea the Blues iravuga ati turamushaka neza cyane. Enzo Maresca aravuga ati tumubonye yaza kugira gute, yaza kudufasha neza cyane. Bamwita Jeremy Boateng, ubona ko nuko bihagaze Chelsea the Blues, ubona ko rwose akomeje kwifuzwa n'umugabo rero ukomeye wica Enzo Maresca. Tutarava mu ikipe ya Chelsea the Blues muri Mail Sport ndetse na Sky News baratura ko Chelsea the Blues n'ubundi ikomeje kwirukanka ku mugabo ukomeye cyane rero uwo na wundi n'umugabo rero ukomoka mu gihugu cya Brazil, dore ko akina yabigize umwuga mu mupira w'amaguru, akina kuri forward, ndetse uno mugabo yavutse 2001 bro, afite imyaka 24, dore ko rwose yavutse mu kwezi kwa 9 2021 Pluto, ndetse tariki 26 nizo yavugagamo. Rero uno mugabo wita João Pedro, ubona ko rwose ameze neza cyane, yavukiye Sao Paulo muri Brazil, ndetse akiri ikipe ya Brighton of Albion nka nimero 9 cyangwa forward, aho amukinisha hose nyine aba agenda hakina neza cyane. Ubona ko rero rwose muri une saison yitwaye neza cyane rwose, dore ko yagize gutya mu mikino 20 yakina ikipe ya Brighton of Albion, yatanze assist 6, ndetse atsindamo ibitego 10 mu mikino 27, uruhare rw'ibitego 16, ndetse abona amakarita 4 y'umuhondo. Rero izi ni option ikipe ya Chelsea the Blues ikomeje kwirukanka wari nyine kuri forward cyangwa ndetse no kuri point, dore ko ngo yakina n'umugabo rero n'umwataka ikipe ya Brighton of Albion warifuza ko batanga asaga miliyoni 60 z'amayero kuri uno mugabo kugira ngo aze mu ikipe ya Chelsea the Blues bashakamo abakinyi bashaka gukina
imyanya itandukanye mu kibuga. Rero João Pedro metero 1.82 niyo ahagaze, ndetse rwose ubona ko ameze neza cyane. Umunyabrazil atari afite imyaka 24, ubona ko ni Chelsea de Blues imushaka. Tuve kwa Chelsea de Blues rero twerekeze mu ikipe ya Manchester United wabitsa Brahim Mbeumo. Ati Brahim Mbeumo rwose turamushaka tarabona ko Mbeumo rwose umunyakameruni mu ikipe ya Manchester United bakomeje kumwifuza, ndetse baravuga ati rwose niwe mukinyi tubona yaza kuba adufashiriza ekipe yacu ya Manchester United, ndetse akaba yayizabura. Niyo ko bavuze ngo Casemiro ashobora kuhaguma, rero uwita Brahim Mbeumo ngo yaza kubafasha, dire ko ari umugabo ufite amamuko rwose ya mu gihugu cya Cameroon, ariko yavukiye mu gihugu cya France ariko akina n'ikipe y'igihugu ya Cameroon. Uwita Brahim Mbeumo ubona ko rwose ni product yavukiye nyine hariya rwose mu gihugu cya France, akina academic ikipe ya Troyes, ndetse rero urumva ko ari produit yo mu Faransa. 2018 nibwo atangiye gukina ko wabigize umwuga, ndetse yavutse 1999, urumva ko afite imyaka 25 isaga 26, dore ko yavutse mu kwezi kwa 8 ku tariki 7. Rero uno mugabo ni umufaransa ndetse ariko n'umukameruni, byose bivanze, dore ko yavukiye rero mu gihugu cya France ariko ababyeyi batwuka mu gihugu cya Cameroon, dore ko anafite nationalite zigera kuri 2. Ikipe ya Trayo yayivagamo mu kademi kayo 2018 ajya mu ikipe ya Brentford de Bees, apima metero 1.71. ubona ko akomeje gutitiza dore ko mu gihugu cy'Ubwongereza muri Premier League yonyine mu mikino 38 yakinnye yatsinze ibitego 20 muri sezi ishize, ndetse atanga assist 7, ndetse abona mu makarita 3. Ikipe rero ya Manchester United iravuga ati tumubonye Brahim Mbeumo yaba umukinnyi mwiza. Barebeye kuri statistique ze ubona ko afite ibitego 20, ibi assist zigera kuri 7, na Arsenal nta mukinnyi urimo yigeze atsinda ibi bitego muri sezo ishize, nibo wakombina amarushanwa yose. Bakavuga ati turamushaka ndetse aze adufashe kuba yadukinira rwose hano mu ikipe ikomeye cyane ya Manchester United. ubona ko nuko bihagaze, dore ko akina nk'umu midfielder cyangwa mu kibuga hagati mu mediateur. rero bakavuga ati yaza agafatanya n'uwita Bruno Fernandes, Luis Miguel, ndetse bikagenda neza cyane. Dukomeze kandi yari mu ikipe ya Manchester United kandi wabitsa Alexander Garnacho, wabitsa Marcus Rashford, ataba bose baraza ko bajyanirana, uribaza ati barajya he, baraza kwerekeza ahantu bashaka, dore ko Garnacho no bitsa rwose Marcus Rashford bagomba kwasohoka mu ikipe ya Manchester United. irimo iravugwa mu mwe hatari Marcus Rashford, rero ngo amakuru menshi anamwerekeza mu ikipe ikomeye cyane ya Rio Prito FC Barcelona, ariko kandi Alexander Garnacho ngo Napoli ramwishuza ndetse na Aston Villa. Ese biragenda bite n'ibyo gutegereza tukareba neza cyane. Turekeze ko bita Pep Guardiola ndetse no bita Arsene Wenger baryoherwaga bisekera atari bavuga ati twe turabare Jean ibindi nimo bitubaze. ubona ko rero rwose ngo bararyohewe mu biruko hariya, ubona ko nuko bihagaze. bahuraga mu gikombe cy'isi cy'amakarebe rero rwose aho cyo kirabira muri Amerika, dore ko ikipe nyine ikomeye ya hariya rwose ya Manchester City nakina, ariko Arsene Wenger barimo agenda yifatira akaruka avuga ati reka ndiyorega nahura n'abagabo bagiye batandukanye, hatarabona ko nuko bihagaze. Turekeze kandi mu ikipe ikomeye cyane Arsenal de Gunners arimo iki arimo byinshi cyane mu ikipe ya Arsenal rango rwose obitsa Mikel Arteta ubona ko akomeje kugenda atitiza, dore ko rwose muri kwezi kwa karindwi Kongo ni ukwezi kubitangaza ku ikipe ya Arsenal, ndetse n'ukwezi ugomba kuba guhamya ko ikipe ya Arsenal igomba kuba ari ikipe itinyitse ara ku mugare urayidire ko baravuga ati abagomba ko barangiza icyo bitadiriyo bita Cristiano Gadi. umugabo rero ukinira ikipe ya Brentford de Bees ni umunya Denmark, ndetse afite amukonyera muri Denmark, ariko kandi ni kapiteni w'ikipe ikomeye cyane ya Brentford de Bees. ngo rero icyo bita medical test kiri vuba cyane, dore ko ngo yamaze kumuviga yerekeza hariya Emirates Stadium. uno mukinnyi rero rwose azara gusima bita Thomas Partey, mu gihe bita Jorginho abonye usimbura uwo bita rwose Martin Zubimendi. bakavuga ko rero uno mugabo
agomba kuba nyine nawe yahageze vuba bishoboka Arsenal ikagenda nyine ikomeza kugenda isinyisha abakinnyi bagiye batandukanye. Christian Muswela nawe ngo birivuga cyane cyo bita medical test dore ko wabita Mikel Arteta yageraga ati Arsenal yaza kuba ikoresha medical test vuba ndetse ibe yakishyura amafaranga atari Mikel Arteta akavuga ati operation ndayikurikiranye neza cyane. Reka dutegereze turebe ko biraza kuba bigendera kira neza ikipe ya Arsenal nako iri mu rubangabongabo hari rwose ku mugane burayishaka abakinnyi ariko rwose bakagenda bayisarika amakipe ugabona yavuye umukinnyi aguzwe n'indi kipe nuko bihagaze. Umugabo ukomeye cyane urabitsa Maires Levesikari akomeje kugenda habyisi nyuma yuko asinye imyaka 5 aravuga ati rero ni ngewe wo kugena hazaza hanjye ariko kandi ndi kumwe n'ikipe yanjye Arsenal kandi twiteguye kuba dukora ibyiza kurusha ibyo twakoze ndetse ngo nk'uko umugabo yifuza kuba nyine yateza imbere urugo rwe baravuga ati rero rwose ni nako akomeje kugenda nawe akora imyitozo atari kugira ngo azaze afashe rero ikipe ikomeye cyane ya hariya rero ya Arsenal agavuga ati imyaka 5 munyituye ni igihembo gikomeye nanjye ngomba kubitura imigabo n'imigambi myiza yo kuba mbafasha kwitwara neza cyane cyane n'uwanere rero mugenzi we nawe ku mugoroba yigikaga abandi basore ndetse atwara igihembo cy'abatarengeje imyaka 21 dore ko rwose yahawe kino gihembo ahigitse abana bagiye batandukanye ariko rwose ngo byari byiza cyane icyo bitsa Etienne Nwaneri won the under 21 Europa Championship with the England last night tibagendaga nyine batsindira igihembo cy'abatarengeje imyaka 20 ndetse ari kumwe n'ikipe ya hariya igihugu y'Abongereza igikombe cye cya mbere ndetse mu ikipe y'igihugu ati byari byiza cyane mu icyam abo bitsalelo Etienne Nwaneri hatari Gabriel Magalhaes wero nababwiye ko rwose araza kubava mu mvune kandi yatangiye imyitozo ariko kandi wo bita Gabriel Martinez mwene wabo umunyabrazil ati araza koherekeza muri Arabia Saudite kugira ngo ikipe ya Arsenal new signing zimo zirerekeza ko bita Eberechi Eze umugabo ukomeye cyane akina ikipe ya Crystal Palace ati rwose araza kubaza gusimbura bita Gabriel Martinez ndetse no bita Alejandro Trossard dore ko ngo ikipe ya Arsenal yifuza Eberechi Eze kugira ngo aze ayifashe ariko kandi Eberechi Eze arazana n'uwo bita Rodrigo Goes Eberechi Eze rero ubona ko rwose ikipe ya Arsenal ikomeje kugenda imwifuza dore ko ari umukinnyi mwiza cyane n'umukinnyi mwiza cyane ndetse icyo bita qualification zaria z'igikombe cy'isi yatsinze igitego ubona ko ni umukinnyi mwiza cyane waza kugira icyo afasha ikipe ya Arsenal kuri wing bakavuga ati rero ibishoboka byose turaza kubikora uno mugabo w'umumidfield ukina ikipe ya Crystal Palace akanakina ikipe y'igihugu y'Abongereza ati rero uno mugabo yaza gufasha ikipe ikomeye cyane ya Arsenal de Ghana ese wowe mufana w'ikipe ya Arsenal urumva ari iki uwo bita Eberechi Eze yaza gufasha ikipe ya Arsenal de Ghana mwandike muri comment mutubwire uko bimeze muragikire mutubwire uko bimeze turekeze kandi kwa Rodrigo Goes na wifuza mu ikipe ya Arsenal de Ghana biraba ko rwose n'umugabo araza kuba aza neza cyane ndetse icyo bita green light kuno mugabo ngari maragenda agiyabwa n'ikipe ya Real de Madrid mu gihe nyine time ramwereka ko imwifuza kuba yamukoresha muri sezo itaha rero ngiki hari nuko ngashobora kuva mu ikipe ya Real de Madrid ariko Real Madrid kabwira ikipe ya Arsenal imbati mu mwifuza miliyoni 90 mwe muzitanga ubundi tube twajya komeza tugira ibyo tuganira kuri uno mugabo w'Icyaro Rodrigo Goes imyaka 24 akina ikipe y'igihugu ya Brazil ariko n'ikipe ya hariya ya Real Madrid kuri wingi y'umoso neza cyane tuve rero kwa Arsenal mo gaco twerekeze ku kinyamakuru cyitwa Sky News kiratubwira ko rwose ikipe ikomeye cyane ya hariya ya Real Madrid nayo ngikomeje kugenda irebera hafi amasituasiyo y'abakinnyi bagiye batandukanye uburengo kuri uwo bitsa Ibrahima Konate rwose baraza kuba dasinya mu ikipe ya Liverpool de Cops ariko yerekeze mu ikipe ikomeye cyane ya hariya
yari rero ya rwose ikipe ya Rio de Madrid agenda ari nka free agent ndetse bakavuga ko uno mugabo araza kuba afatanya n'ikipe ikomeye cyane yari rero ya Rio de Madrid ubona ko ngo bari kumvikana ku kijyanye n'umushahara rero ikipe ikomeye cyane ya hari rero ya Liverpool the Cops ikavuga ati rwose twamwongera umushahara ariko akagenda agenda yanga nyine ikijyanye na proposal ari kumuproposinga hari mu ikipe ikomeye cyane ya hari rero ya Liverpool the Cops ubona ko nuko bihagaze neza cyane kabisa makuru imikino ubuse nitwagira gutya tukayireba uko twagenda tuyasubika ubundi tukabarara iki kiganiro cyane mugoroba reka turebe uko tugiye kubisoza deko tubafite byinshi cyane ku mugoroba byo murabizi deko tubafite byinshi nyine Rodrigo Goes mu ikipe ya Arsenal hari amakuru atubwira ko rwose uwo bita Mikel Arteta akomeje kugenda akora buri kamwe kose kugira ngo arebe ko yamuzana ariko hari n'abandi bambajije ngo ese uwo bita Victor Gyökeres ubona ko possibility yo kuba yaza mu ikipe ya Arsenal turabona possibility bingana gutyo turabona kuba yaza mu ikipe ya Arsenal ati bura iki ese pourcentage ko yaza mu ikipe ya Arsenal imeze biti ikintu wamenye wita Victor Gyökeres nahoze mbikubwira kare yavuze yuko ino equipe rwose ya Sporting atraza kuba yikinira umwaka utaha w'imikino ijyanye nuko rwose azigira ahandi hatandukanye ubwo equipe ya Arsenal mwaba serie ku isoko ryigura n'igurisha no mukinyi muzamwirukana ariko nimwazana bya bindi byanyu rwose nta kabuza ko uyu mukinyi mutamubona icyo nicyo kintu nababwira gusa arashaka kuva mu ikipe ya Sporting Lisbon ikindi kintu wamenya nuko Benjamin Sesko arifuza kuza mu ikipe ya Arsenal ariko ikipe ya Arsenal na RB Leipzig ntabwo barumvikana neza cyane kugira ngo barebe ko uno mukinyi yaza kubakinira Mikel Arteta akomeje kuvuga ko araza kuba muri uku kwezi kwa karindwi hariho ama medical test y'abakinyi bagiye batandukanye bagomba kuza ibibazo bikomeye cyane ko reka dusoreze ku museta back bita Christian Muswera ngo rwose ikipe ya Arsenal yo ngo nawe ngarayizamo n'umukinyi w'imyaka 20 n'umunyespanyol ndetse akina ikipe ikomeye cyane ya Valencia mu gihugu cya Spain baravuga ati rero n'umugabo yazaza akajya dufasha gusimbura ita Gabriel Magalhaes ndetse n'ita William Saliba dore ko yakina igihe bagize nk'ibibazo by'imvune mwagiye mubona ko Gabriel Jesus yagiranzwe n'imvune nacyo kimwe nuko ubita Gabriel Magalhaes nawe yaranzwe n'imvune arakuru wa mwanya ariko nuwo bita William Saliba mwaka ushize nawe yagize gutya akajya avunikamo gake bakagenda basengekare bakavuga ati n'igishoboka cyose n'umugabo turamuzana kugira ngo arebe ko yadufasha hariya nyine igihe abakinyi baba babaye bafite imvune rero tubabwire ngo twebwe amakuru imikino yo muri aka kanya agezweho muri aka kanya reka tuyasubikira ngo tubararikire ikindi kiganiro cyaza kuba kibageraho ku mugoroba amaze kumenyera ku isaha 2:00 turaza kuba tubafite ikiganiro kirambuye kiraza kuba kivuga ko ani makuru cyane araza kuba agezweho muri aka kanya turavuga imari komeze barindi bityo ndetse ikomeze kugenda ibahaza kugira umugisha mwinshi cyane mu byo mukora byose bya munsi kandi bigende neza cyane bipfa kuba ari byiza gusa ikomeze kugenda ishyigikira undi bigere aho bigomba kujya ariko natwe mukomeze kudushyigikira dukomeze kugenda dutera imbere ubu tujye tugenda tugana byinshi cyane dufite rwose icyo bita kime imbaraga cyane ndetse dufite imyuka hatani subscribe yawe like share na comment yabikenewe ubu tukajya twimanira neza cyane nge ni Darwin duhuze ku mugoroba neza cyane